gapuna luluwag ti marubos jak idan magawidan sungkendan tulaeng kalagit henletaan naging mayan ay atang nga awan pinilitan nagtubos man tanakin sa nagitan baybayan tanong kung mano amok akas titikalat aman jak kuman nagayatin di pa isu asang sangitan sikati gapuna luluwag ti marubos jag idan magawidan sungkendan tulaeng dalagit henletaan naging mayan ay atang nga awan pinilitan nagtubuswan tanakin sa nagitan baybayan tanong kung ano amok akas titikalat amat jak kuman nagayatin di pa isu asang sangitan jak pa'y napagpadasan tinagtigos si tilulwa mapadas ko itan tasikati gapuna luluwag ti marubos jak idan magawidan sungkendan tulaeng dalagit henletaan sungkendan tulaeng dalagit henletaan sudi anenang sampagitaan na pusaksa sikaawan sa bali tin karik aliw-liwag dito'y lubong nga ingganat tungpal ko'y biyan ay ayaken ka ngem sika kaniya mekan ngem uray no pusta di kanto paginsasan agpapan biag ko iti agan ibusanan sudi anenang sampagitaan na pusaksa sikaawan sa bali tin karik aliw-liwag ito'y lubong na ingganat tungpal ko'y biyan ay ayaten ka ngem sika ngem di naksa
papan biyak ko iti akalibusanan. Nagrigaden biyag ko di agmay maysa kan kanayon laeng nasi iliwaken ka alang aruden biyag ko di lakad baybayan tanan paskon nga inkari adi kalipatan maasik ka biyag ko ket ipangagnak ulilan to'y puso kagimura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita aywen o biyag ko di nakatikawa naminsan tay biyag ko anairang tepak nagparang atagos taladawang kanirak ibukbuk mo ngarutin tidirun ni ayat tanan namit mamisan pa'y samit ni ayat. Biyag ko di agmay maysa kan kanayon laeng nasi iliwaken ka alang aruden biyag ko di nakad baybayan tanan paskon nga inkari adi kalipatan maasik ka biyag ko ket ipangagnak ulilan to'y puso kagimura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ayawen o biyag ko di nakatikawa naminsan pa'y biyag ko anairan tepak nagparang atagos taladawang kaniyak ibukbuk mo ngarutin tidirun ni ayat tanan namit mamisan pa'y samit ni ayat ibukbuk mo ngarutin tidirun ni ayat tanan namit mamisan pa'y samit ni ayat. Sadyang panunuteman tingka paging tutungan tuy agayat agray ta sadyang asem majak kalipatan tanasudiw na'y anagan puray sa dinkayan isu sa dinuman ang awang kadiag salday tanagan mo kasampitan no malagit ka pusok di mabang-aran. Agray ta sadyang panunuteman tingka paging tutungan tuy agayat agray ta sadyang esem majak kalip
ti laglagipin na panawan kan ubiyak ko ragrag sakin liwliwain tanakim mo ay adayo tinakpag na ilan sadyay tay ak akalawaan lipatan agsubliak to taden na nutilugar at turungik ay adayo unay ladupuken ka ilipuken ka dinto agsanday balunet ka sa guday panagayat panagtungo saldaday tibiya Justi agbati naglagipin na panawan kan ubiyak ko ragrag sakem liwliwain tanakim mo ay adayo tinakpag na edan sadyay tay ak akalawaan lipatan agsubliak to taden na lugar at turungik ay adayo unay lagpuken ka ilupuken ka dinto agsanday balunek ka sa guday panagayat panagtungo anarway balunek ka sa guday
mas na ayan na ta awan kan dito'y din na ta kapag biit ka lang kungan yang awan kamitin ang papanit na kung pinalupusan ka alila iti sa baliadaga nagsisinta para ti pamilya tawag mo jak mauray ida narigat gayam tiagin narayo hindi masubadan ipirat na ado panunutek anat kasasad mo ita matigas ang gasat arayo araga narigat gayam tiagin narayo iliw di masubadan ipirat na ado panunutek anat kasasad mo ita matigas ang gasat arayo araga sa baliadaga nagsisinta para ti pamilya tawag mo jak mauray ida narigat gayam tiagin narayo iliw di masubadan ipirat na ado panunutek anat kasasad mo ita matigas ang gasat arayo araga narigat gayam tiagin narayo iliw di masubadan ipirat na ado panunutek anat kasasad mo ita matigas ang gasat arayo araga matigas ang gasat arayo araga Kalaeng, ibiyag ko nga ina
ken kalarua agrupab da aminen kenta indengaman tuyon unoy ko gumaw gawawa ta sikalaeng tibiyag ko nga inak ayaten hingga tungkal tanem denggeman o biyag ko daytoy nga araraw ko ta siksikalaeng puno di ay ayatik ken dardarep-tep ko o biyag daytoy biyag ko Sabong na tay si magaysay bunga na
nameten tay kumid dakidday Nukuma lang nabalin Agbalinak kumaasingsing Nga umay maibis-libisling Taramramay mo biyag kuno mabalin Nukuma lan pinyaka Urusin ka uray na ganus ka Takanin ka uray na ataka Ket daytoy puso palungin na ka Katuday bulong na pumay payapay sabong na tay si magaysay bunga na meten tay kumigdakidday nukuma lang mabalin agbalinak kumaasingsing Nga umay maibis-libisling Taramramay mo biyag puno nga balin Nukuma lang pinyaka Urusin ka uray na ganus ka Takanin ka uray na ataka Ket daytoy puso palungin na ka Takanin ka uray na ataka Ket daytoy puso palungin na ka naranyag abuin Nuin ka ng lipatin Karin kaniat nagibusin Samsam itek ni patay Ubulan kita klunin Nang laylayin ni ayat Inkat ka din palasbangin Un-unuy ko darasem nga iked din Kapanagas ti angin Ngeti utod ni ayat Di naklasi na enen Naranggas nilagi Ta ipalagip na laeng Tijak masay nekan asen na Nanday taulupi Naupi niyayat Bila sumang peten Nalaus asegka Bila sumungade
siya ket pagayan-ayan. Ayaten dayawin ken ilaga, amin nakagkagsan nga adan tinabyan. Ket lukasta ket intay amin ipamakma, liwadi agregsat ragsat ating tumauma. Biyak tiram-ramen na, nupabilgan laeng kada kasarik na. Nasabit tibiyak ken kasasahan, kakamaten kay panagkakapsa. Anyan apintas, anyan aragsa, musika ken jacket kagayan-ayan. Ayaten dayawin ken ilaga, amin nakakabsat nga adda dito'y abiyag. Ket mukasta ket intay amin ipamakmat, liwadi agregsat ragsat ating tumauma. Ayaten dayawin ken ilaga, amin nakakabsat nga adda dito'y abiyag. Ket lukasta ket intay aming ipamakmat, liwadi agregsat ragsat ating tumauma. Manong nga nagawa ko, matamket makaay-ayo, diyak maawat ang rigna, luwi kita ang dagit tamatang, apay ag na nervyosa, nuumasiday ka kanya, kanya day to'y arik mo na, sa lugsog pagkaundan.
ay nikasat tuwin ka pinanawa.
nasudi ang nenang sampagitaan na pusatsa si kaawan sa bali din karik aliw-liwak ito'y lubong laing kanat tungpal to'y biyak ay aten ka ngem sika kanyak saan dardarep tepen ka ngem dinak samet tap-tap nekan gemuray nukasta di kanto paginsasan agpapan biyak ko iti akan ibusanan ay aten ka ngem sika kanyak saan dardarep tepen ka ngem dinak samet tap-tap nekan gemuray pay nukasta di kanto paginsasan agpapan biyak ko iti akan ibusanan agpapan biyak ko iti akan ibusanan. Nagrigaden biyag kong di agmay maysa kang kanayon laeng nasiiliwaken ka alang aruden biyag ko di nakadbaybayan tanan paskon nga inkari adi kalipatan maasik ka biyag ko ket ipangagnak ulilan to'y puso kagimuran ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita aywen o biyag ko di nakatikawa naminsan tay biyag ko anairitepak nagparang atagos taladawang kanirak ibukbuk mo nga ruten tidirun ni ayat tanan namit mamisan pa'y samit ni ayat biyag ko iagmay maysa kang kanayon laeng nasiiliwaken ka alang aruden biyag ko pinakadbaybayan tanan paskon nga inkari adi kalipatan maasik ka biyag ko ket ipangagnak ulilan to'y puso kagimuran ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ayawen o biyag ko di nakatikawa naminsan pa'y biyag ko anairitepak nagparang atagos taladawang kaniyak ibukbuk mo nga ruden tidirun ni ayat tanan namit mamisan pa'y samit ni ayat ibukbuk mo nga ruden tidirun ni ayat tanan namit mamisan pa'y samit ni ayat
mas aso agray ta sadyang panunutem man yung kapaging tutungan tuy agayat agray ta sadyang SM majak kalibatan tanasudi unay anagan turay sa dintayan disu sa dinuman o awagan ka diag sarday tanagan mo kasampita panawan kan usal daday tuibya Justi agbati laglagi pena panawan kan ubiyak ko ragrag sa akin liwliwain tanakim mo ay adayo tinapag na eran Sadyay taytay ak akalawaan Dinagtulip lipatan Agsubliak to taden